Mi ipak za sada iz emisije izdvojimo nešto sasvim drugačije i vidjet ćete avanturu kroz Nacionalni park Perućica. Kao što ste već navikli, naša ekipa putuje čitavim svetom da bi vam donela ekskluzivne reportaže. Naravno, najpoznatije su čuvene letnje patrole, ali i zimske koje vas čekaju već krajem decembra. A kada nismo na patrolama, pokušavamo što više da promovišemo našu zemlju, Srbiju, ali i naš mali region, jer ovdje je toliko lepota koje zaista vredi obići. Upravo današnja emisija je još jedan pokušaj u tom smeru. Upoznali ste još jedan od najlepših puteva u Srbiji, ali ste vidjeli prvi deo naše priče kako je ekipa emisije sad za samo 24 sata obišla 3 kontinenta, odnosno 3 lokacije koje imaju geografske odlike različitih kontinenta. Sada se selimo na sljedeću lokaciju koja nije u Srbiji, već odmah tu sa druge strane granice, ali odgovara još jednom vrlo impresivnom kontinentu. Da li biste mogli da zamislite da se u off-road vožnju uputite u jednu od najstarijih prašuma? I to ne bilo koju, već onu o kojoj smo samo čitali u knjigama, gledali dokumentarce i filmove, Amazoniju. Mi nismo imali prilike da odemo do Južne Amerike, jer bi nam za takvo putovanje trebalo mnogo više od 24 sata, ali smo pronašli najstariju prašumu u Evropi koja se nalazi u našem komšiluku. I tako, posle 396 km od Deliblatske peščare i više od 8 sati vožnje, eto nas u Perućici, tačnije Nacionalnom parku Sutjeska u Bosni i Hercegovini. Prostor planinskog lanca Maglić-Volijak-Bioč podsjeća nas na južnoamerički prostor planine Kordiljere. Također, naša prašuma Perućica može se povući paralela sa prašumom Amazon iz nekoliko razloga. To su klimatski, geološki, staništa i biodiverzitet. Perućica se smatra najstarijom prašumom u Evropi. Iz kog perioda ona datira? Kao što nam literatura govori, pominje se da je to u pitanju period tercijara, geološki, i da je to datira nekih 20.000 godina unazad, tu geološku periodu. Koliko je posebna i retka, čovek ne može ni da zamisli sve dok u nju ne kroči. A mi smo čak imali prilike da vozimo uskim i strmim stazama, a usput smo sretali i mlade srne. Jesen je učinila svoje, pa je čitava šuma nestvarna, prošarana najveselijim bojama. Nakon 12 km prave off-road vožnje stižemo do prvog odmorišta, a onda peške do najpoznatijeg vidikovca, Dragoš sedlo. Sa ovog vidikovca pruža se pogled na srce prašume Perućice i baš na tom mestu naučnici su pronašli 3 specifična stabla smrče. Ona su više od 60 metara i kao takva zasigurno predstavljaju simbol Nacionalnog parka Sutjeska. Drugi je Maglić, najviši planinski vrh u državi koji se nalazi na 2386 metara nadmorske visine. Nakon 10 km stižemo do drugog vidikovca. To što mu još uvek nisu dali ime, nama nije smetalo, jer smo jedan od najlepših zalazaka sunca videli upravo tu. Mrak je već pao, naša ekipa odmara nekoliko sati, a potom vozimo noću kako bismo do sledeće destinacije stigli pre nego što istekne 24 sata.